Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Qala musannif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad ila hadratin nabil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wal anbiya'i wal mursalin wa ulai waswadi wassolihin wa jamil malaikatil muqarrabin wa khususan laruh syabru qadir ajilani wa khususan laruh syahidin Nabi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum khususan laruh musannif kitab Safinatun Najah wa usulim wa furuhim wa silsilatihim wal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat sallamul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir lana amin. Bismillahirrahmanirrahim. Urang lajengkeun kana pangaosan kitab Safinatun Najah anu kitabna manggalogatan paslun takdiruhu huwa paslun huwa ieu paslun eta hiji pasal. Tasdidatu tasyahudi ari pirang-pirang tashidana tahiyat ihda wa isruna eta aya 20 hiji khamsun ari anu 5 fi akmalihi eta tetep dina sampurnana wasitata asyara ari anu 16 fi aqallihi eta tetep dina pangsetik-setikna ieu tasyahud. At-tahiyyatu ari tasdidna alafad at-tahiyyatu ala ta'i eta luhureun ta wal ya'i jeung ya at-tahiyyatu gitu. Jadi a kana ta kana ha henteu. Jadi macana ulah atah lain atahnya at-tahiyyatu gitu. Lamun at-tahiyy atah lamun atah berarti ta kana ha tasdidan. Tetapi tak kana hawa tasdidan jadi macana dina maca tahiyat at-tahiyyatul mubarakatus tu mubarakatus sholawatu ala shodi tasdidna lapad al mubarakatus sholawatu luhureun shod at-thayyibatu ala ta'i wal ya'i ari tasdidna lapad at-thayyibatu luhureun to jeung iya lillahi ari tasdina lapad lillahi ala lamil jalalati eta luhureun lamna lapad Allah. Assalamu ari tasdina lapad assalamu ala sini eta tetep luhureun sin. Alaika ayyuhan nabiyyu ari tasdina lapad alaika ayyuhan nabiyyu ala nuni eta tetep luhureun nun wal ya jeung iya ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi ala lami jalati eta tasdidna lapad rahmatullahi ala lami jalati eta luhureun lamna lapad Allah. Wa barakatuhus salamu ari tasdidna lapad wa barakatuhus salamu ala sini luhureun sin alaina wa ala ibadillahis sholihin alaina wa ala ibadillahi ari tasdidna lapad alaina wa ala ibadillahi ala lamil jalalati ala luhureun lamna lapad Allah. As-solihina ari tasdidna lapad as-solihina ala soddi eta luhureun sod. Asyhadu alla ilaha ari tasdidna lapad asyhadu alla ilaha ala lami eta luhureun lam alipin ala lami alipin terluhun lam alif lam alif illallah ari tasdidna lapad illallah ala lami alipin terluhun lam alif walamil jalati jeung luhureun lam lapad Allah. Wa asyhadu anna ari tasdidna lapad asyhadu anna ala nun eta luhureun nun Muhammadan ari tasdidna lapad Muhammadan Rasulullah ala mimi Muhammadin eta luhureun mimna lapad Muhammad wa ala ra'i jeung luhureun ra Muhammadar Rasulu wa alamil jalati jeung luhureun lamna lapad Allah. Tasdidna 3 lapad Muhammadar Rasulullah gitu. Jadi syarat rukun salat nyaeta kudu maca kana tasdidna Fatihah. Tasdidna teh kudu dibaca, kudu jelas tasdidna. Itu termasuk rukun salat. Lain syarat rukun lamun kitu tasdidan teh berarti salatnya teu sah.
Paslun ari taji pasal takdiruhu huwa ari ieu paslun eta hiji pasal tasdidatu aqallis sholati ari pirang-pirang tasdidna pangsaeutik-saeutikna maca sholawat ala nabi ka Kanjeng Nabi sarua. Maca tasdidna sholawat teh termasuk kana rukun salat. Arbaun eta aya 4 pangsaeutik-saeutikna teh tasdidna salat. Allahumma atas dina lapan Allahumma alal lami eta luhureun lam wal mim jeung luhureun mim. Sholli ala ari teh dalapan sholli ala sholli ala lam eta luhureun lam ala Muhammadin ari teh dalapan ala Muhammadin ala mim eta luhureun mim tasdidna teh. Jadi Allahumma sholli ala Muhammad. Paslun ada jadi pasal qulus salami ari pangsetik-setikna maca salam assalamualaikum eta lapan assalamualaikum. Tasdidus salami ari tasdidna maca assalamualaikum ala sin eta luhureun sin. Paslun sakitu heula dilajengkeun wallahu a'lam bissawab.